Aye, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta hi loko Ben Mayengani the president hi jikisa Mr. Post hitshuka. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra ti 13 February, ni fika ni nghena ka Facebook as I usually do, of course. Loko ni fika ni nghena ni fika ni vona yena Mayengani xibekirani, wun'wana wa ti-fans ta Ben Mayengani i very very close na yena na Ben Mayengani waloye, as you can see there xifaniso xa yena hi yena loyi a nga ka right, of course. Yeah, so loko ni fika ni nghena ni fika ni hlangana na status xa yena lexi a nga fika xi posta laha. Loko ni fika ni tlilika laha ni fika ni vona laha ku ri swa ku Ben Mayengani the president a yi fike yi posta status ka WhatsApp swiri xa qualification ya yona leyi nga fika yi tsala ku 2021 BA in Public Management and Governance obtained qualification. As you can see, se loko Ben Mayengani the president se yi pasini le UJ le, se mina ni ri hayi hoyo ka Ben Mayengani the president ku va yi pasini le UJ le, hayi na hloko the group they tlha fika swi posta na swona. Producer ya Ben Mayengani se va nge fiki va hembela just like that. I fika tsala swona ya ku Ben Mayengani the president, congratulations, BA in Public Management and Governance. So Ben Mayengani kahle ka lembe ra 2021 na 2022 ni kumeka karhi a jikisa Mr. Post hitshuka hikuva a kha hlamula swirilo leswi Mr. Post a nga swi vula ka risimu ra yena ra album ya 2020 ya moya wa December, ka risimu leri ra Papa Xinyenyana. Hikuva na fika a hlamusela ku hi ndlenge heli hayi leswi swi beni yi fuleriwini, as you can also see there. Nkoho ni nge tshami kha ni landzelerisa swona, but a swi ta yi ri ku lungoni swi ku ni phamiwile swi hindza kwalana. A ku i yini UJ a kamba ku i kona na hayi kasi hayi Ben Mayengani the president swa ku a yi ri kona hi tiku Mr. Post a yi cheke kwini ku hayi swi ti kombela ku a ha ri kona le. Se hayi mina as Master Tsonga Analyst ni nga vula tani ku congratulations to him i mhaka kahle. Ben Mayengani the president se hi dyondzeke, se na n'wina ti-fans swi kahle ku va mi kha mi swi tivi ku a hi dyondzo a hi yisiwa emahlweni. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ostibu randza munhu tala iyena ai utlhela u vona straight utlhela u vona mucato tatana wa vana ai vutomi byi helerile loko u na yena ai kasi yena u lava ku famba u lava ku vona van'wana a na tivi ni ku yini a na tivi ni ku yini akanyeka ndle ka wena na wena wa swi tiva yena u ti anga ni rhandzu lava ndzi n'wi siya u fambile my baby u fambile my baby u fambe na ti-place